Kuhlwile mbukeli emkela nathi tindzaba letitakuwe bukhoma tisuke emkhulukhaya we-SABC e-Auckland Park la ku-SABC 1 nakuLehigh nathi letihambe embili lamuhla. Juju called me now. He says that your things are coming along very nicely. It's moving along very rapidly. Likhomishana lamadlanga litshelwe ukuthi umholi we-EFF Julius Malema wathumela somabhizinisi Mohammed Mosayed imininingwane mayelana nethenda ye-Bitobright Fleet Management. We had handed her in. We had contacted the detective on Sunday. We arranged to hand herself in at Edenville Police Station. Licala lebantfu labasola ngekweba umcebo waphasi lolinganiselwa ku-15 million wemarandi lihlehliselwe kumhla til-16 kule nyanga lesetulu kute batofaka sicelo sebheyili. Likhomishana lamadlanga litshelwe ukuthi umholi we-EFF Julius Malema wathumela somabhizinisi Mohammed Mosayed imininingwane mayelana nethenda ye-Bitobright Fleet Management. Le milayeto ye-WhatsApp lethulwe ngu-Advocate Matthew Chaskalson ikhomba ukuthi Sayed wendlulisela lo mlayeto waMalema kulisekela lenhloko etebunhloli lemisiwe Major General Feroz Khan. Lamadlanga beligcina emlayetweni waJeneral Feroz Khan naMohammed Sayed lokususa imibuto ngekubandzakanyeka kwemholi we-EFF Julius Malema. Lokukuta ngemva kokuthi Sayed abonakale njengalokuxhumanisa Khan naMalema. Kulesinye sehlakalo Khan wathumela Sayed imibuto lekufuta indlulisele kuMalema. Lena yaMalema kufuta indlulisele kulona bekangumcondzisi jikelele wetebunhloli Dr. Dintwe ngenhloso yokuthi agcine akhishiwe emsebentini esikhundleni sakhe. Konke lokwendeka ngemva kokuthi Malema athumele Sayed imininingwane nge-Operation Dudula. Sayed wabese uthumela Khan le mininingwane. So what General Khan is disclosing here is that the purpose of these questions is not to establish whether the Inspector General has a relationship of any nature with Timi Marimutu. Rather, it's to trap the Inspector General into lying in an answer to Parliament and then to use the fact that he will have lied to orchestrate his removal. Kulesinye sehlakalo Sayed wathumela Malema imininingwane ngetinhlelo tekucondzisa Khan tigwegwe emsebentini. Kulomlayeto Sayed watshela Khan ukuthi Juju uthi angeke asule emsebentini. Malema uvela njengemuntu lovikela Khan ukuthi angalahlekelwa ngumsebenzi wakhe. Salams bro. Juju called me now. He says that your things are coming along very nicely. It's moving along very rapidly. We'll just give them some time, but it's going to happen for sure. Julius Malema wathumela incwadi lefungwele eCommissioneni lamadlanga lapha athi khona kude lokubila kwendile. Kepha kamanga akhulume ngetinsolo letithi watfola lwadi ngemuntu lowafaka sikhalo kuKhan ngelidzaba lwe-VPS. At paragraphs 57 to 65, paragraph 9, I deny that I conspired to orchestrate the removal of Dr. Dintwe. Paragraph 10, in any event, I regularly receive information from various sources, some covert, some public, that relates to my work as a Member of Parliament. Usenjalo uvela kwaVusumuzi Madlala ngembi kwaleli commissioner uhlahliselwe mhla til-15 kule nyanga lesetulu. Ngalolunye ihlangothi lovisi lamengameli Cyril Ramaphosa lithi mengameli Cyril Ramaphosa usata uba nemhlangano nelijaji lelithethe umhlalaphansi Mbuyiseli Madlanga ngetinhlelo tokwengetela leli commissioner sikhathi. Licala lebantfu labasola ngekweba umcebo waphasi lolinganiselwa ku-15 million wemarandi lihlehliselwe kumhla til-16 kule nyanga lesetulu kude batokhona kufaka sicelo sebheyili. Lokhu kuta ngemva kwekuthi umsolwa wesithathu atinikele emaphoyiseni e-Eden Valley Tolo. Kanti uvele kafishane enkantolo yamanje eJozi lo msolwa ujoyina labanye lababili longu-Adrian Mackenzie loliphoyisa eKuruleni nasomabhizinisi Etienne van der Walt. Keshali Stolso wafaka sicelo sebhili nalabanye basola evikini lelitako. Basule emaphoyiseni amasipala weKuruleni inyakenye lokwashayisana nekusungula kweliphenyo ngelicala lelibandzakanya lamatshe laphukhathikhathi lapita tigidzi temarandi. Stolso sagcina ejele leSun City. Bameli bakhe kulindeleke ukuthi batshele inkantolo ukuthi umsolwa angeke alifulathele kuleli nangatfola ibheli njengoba utimikise isiqu sakhe emaphoyiseni. In terms of the arrest, we had handed her in. We had contacted the detective on Sunday. We arranged to hand herself in at Edenville Police Station at approximately 2. We did comply.
We then processed the client at Edenville Police Station. Client was brought today. You can't say someone's running when they turn themselves in, can you? It's as simple as that. Stolz wathuma ngesikhathi kusola ukuthi wathumela umlayeto weWhatsApp kufakazi ke ngesikhathi athula ubufakazi eCommissioneni lamadlanga. Lapha abida khona lisekela lemcondzisi weIPD Thulani Magagula ngemuntu lomubi phecelezi evil ngenxa yeliphenyo lwakhe ngalolutsaba. Kulinzeleke ukuthi kuboshwe nalabanye eMatfutem. Iyaqhubeka imitamo yekhambisa abantu baseMalawi labedede impepha letifanele eThekwini. Lohola beleMalawi labakuleli KwaZulu Natal Adam Ali uhlanganisa emabhasi latawuhambisa abantu labangemakhulu lamathathu emisina kude bahanjiswe eMalawi. Singaphandle kwe-Refugee Reception Center ye-Department of Home Affairs la eThekwini, ngaphandle kwalomnyango kubuthene khona abantu ababhacile lapha eNingizimu Afrika abaqhamuka emazweni ehlukene. Iningi labo ke liqhamuka eDRC, ngesikhathi kukhona futhi nabanye abaqhamuka eBurundi kanye naseRwanda. Iningi labantu ke abalala kwi-pavement bathi baxoshiwe endaweni lapha bebehlala khona ngenxa ke yokushuba kwesimo. Bakhona ke kodwa ke ababasiza inhlangano ezehlukene, kukhona nje namhlanje uCity Hope Disaster Relief ababanika ukudla. Sinaye ke la usebenzile Mkhize uzosichazela kabanzi ngomsebenzi abawenzayo. Sebenzile mkhulu umsebenzi eniwenzayo, asichazele ukuthi iluphi usizo ninika wona abantu la abadingayo. uCity Hope Disaster Relief anika abantu abadinga usizo noxhaso. Sike sifike nokudla, sifike nama hygiene packs, sifike nama infant packs nezimpahla zokugqoka, silekelele laba basuke beswele ngaleso sikhathi. Ngabe usizo lwanele lolumubheka isikhathi labantu asebehlale la 8 weeks bela bethi badinga usizo? Asikwazi ukuthi sithi usizo lwanele ngoba isikhathi sesiside. Kodwa sizama ukwenza okusemandleni nokusebenzisana kanye namanye ama-organization kanye namanye amabandla athi afuna ukuletha uxhaso. Emaphoyisa sabambela bemba umnotho waphasi ngalokungemthetho labalinganiselwe emakhulwini lamabili. Ngekusho kwelisekela la Commissioner wemaphoyisa wesifundza Fred Kekane, linyendi labo babuya eZimbabwe, eMozambique, kuleli naseLesotho. We managed to arrest over 198 people, all of them for illegal mining. And just brief breakdown, over 107 of them are from Lesotho nationals, over 56 of them are Zimbabwean nationals, about 4 they are over 56 are Mozambicans, and about 4 are Zimbabwean nationals, and over 21 are South African nationals. And 4 of the South African nationals, one of them we found them in possession of ammunition, over 120 rounds of AK-47 rounds of ammunition. And 4 of the South Africans are also going to be charged for harboring illegal immigrants. Litiko lasekhaya lithi sekuhanjiswe abantu labalinganiselwa ku-20,800 kusukela kwaqala loluhlelo esikhungweni sekhambisa abantu emisina eLimpopo, kanti linyendi labo baseMalawi. I can confirm with you that since we started in this camp, we've managed to process 20,803. And the 20,803, 17,370 are Malawians. It's a combination of mothers, fathers, and the kids. But I must indicate that the population in terms of the age group, you might have seen them, mostly young people. Then another portion of the 20,803 is 3,324, which are Zimbabweans, and 109, which are the Mozambicans. This number of 20,803 is a number that has been processed by this team that you are seeing around here. Umphathi lovisa lasekhaya eLimpopo Albert Matsawong uthi inhlangano lesitulo esihle netemphakathi lokufaka gift of the givers studio lesandla kwelekelela ke tisitalethi sisekelo nekuniketa kudla kubantu bangaphandle labemele kuthunyelwe emaveni akubo. Likomite libuke kusebenta kwelitiyo lasekhaya lithi emkhankasweni wamalanga amabili kubuka ukuchusha kwetinhlelo kulandzelwa kemalungelo eluntfu nekusetshenziswa kwemaphepha ekuhambisa labantu bangaphandle etikhungweni labagcine kuto nasekeni laseBeit Bridge.
Sikubutile ke Mbukeli ukuthi ingabe uyawubona yini umehluko kusukela baqalile kuhamba abantu lababuya kulamanye emave. Umbono wakho uyalandzela. Mina ngiyawubona umehluko omkhulu since kwahamba labo ukufika ngoba namathuba omsebenzi asayivulelekile kwezo indawo. Ngalayithi enkomanzi umehluko asiwuboni because basasekhona labantu bekhamba basengahamba sisaphila nabo. Ya umehluko ukhona kakhulu siyabona nje naseyitradini zethu hayi bona sekuthulekile akusekho busy ngalendlela bekubhizi ngakhona okuningi nje sesiyabona ukuthi hayi sesisele sibasemzansi kumele nje ukuthi sitake over. Cha ngempela kusha umoya kuyabona ukuthi labantu bangaphandle abangenayo imvume yokuhlela kuleli bahambile ngikhuluma nje ngapha eMidolo nje kushaya umoya ezitolo zabo zonke zivaliwe ukhombisa ngempela bahambile. Athi la ngakhona mina kude umehluko ngoba phela bakhululekile ngalendlela bangakhona nje bayathengisa benza konke nje bebakwenza nje vele ngathi akwenza kangalutho. Lona ngumbono wembukeli iSABC etethweswa kudiphendvulela ngawo. Kuletinye ke nasibiye titolo. Litiko letemfundvo eMpumalanga lihlose kuthola 91 wema% kumatikuletsheni lonyaka. Wemgelekele Mbukeli esigabeni sesibili setindzaba uma ucetha kungena ukhetheke kahle tisekhona hlala nathi tiyatholakala ke etingondleni tekuchumana ngekuthi SABC tindzaba ku Facebook, X, TikTok na ku SABC Plus. Litiko letemfundvo eMpumalanga lihlose kuthola 91 wema% kumatikuletsheni lonyaka. Bafundzi labalinganiselwa ku 23,000 labafundze etikolweni letingendi kahle bayachubeka nekufundza kulobusika. Nanobe tikolwa tivaliwe, bafundzi labafundza amatikuletsheni bayachubeka nekufundza ngenhloso yokwenyusa imiphumela. Lolu hlelo lwekufundza ngesikhathi semaholidi lusita abafundzi ngekubanika sikhathi lesenele sekufundza, kulungisa labasele khona nekucinisa kuTetsemba. When it comes to maths and physics, it comes with practice. So through this camp, we get to practice every day, do various questions, and we get to utilize the teachers. We ask them questions, they help us where they can. It is very beneficial to us because they help us with the gaps in our knowledge, they help us apply, they make us have a better understanding of the rules that we can use. Lolu hlelo lwelekelela abafundzi ukuthi batethembe ikakhulukati ku maths, physical science ne accounting. Litiko licitha tigidzi kulolu hlelo. This is part of our learner improvement plan that we are doing. Remember, we've passed a budget where we've allocated 60 million for the 2026 learner improvement plan. So out of that 60 million, 37,486 million is meant for this particular program. So the classes are facilitated by very high performing with proven track teachers. Laba semagunyeni bakholelwa ekutheni kwesekela abafundzi kubaniketa umdlandla. I-Democratic Alliance eMpumalanga isola litiko letempilo kulesifundza ngekunganaki tigulane esibhedlela eRob Ferreira eMbombela. Le nhlangano ivakalise kukhathateka ngesimo lesibi setinsita kulesibhedlela. eRob Ferreira ngilesinye setibhedlela esikhulu eCity of Mbombela. Lesibhedlela sisita imimango leminyeni lengaphansi kolomasipala kepha kunakekelwa kwetigulane kusaseyingcinamba. Tindlu tangasese atisebenzi, tigulane tiphoceleke kusitigeze ngemandi labanzako nemithi yaswelakala. IDA yendelibito ukuthi lesibhedlela sinakekelo kusonjulule letinkinga letibukene naso. Sibide Human Rights Commission ukuthi ibuye nathi itobona lesukubonako la ukuthi ama-toilet akasebenzi akuna tisebenzi leti enough la leti nga assist abantu imibhede iyashoda abantu banikwa tiponje balala phansi abantu balaliswa kuma wheelchair abantu balaliswa kuma stretch bed. Letinye tetigulane tivakalisa imbono yato ngalesibhedlela. Vele etoilet ngasimangiya etoilet ngithola itoilet vele ingakahlandeki kahle ingcolile kakhulu awukhona ngisho nokuhlala vele nje kuyamangalisa noma ungena laphana uze usabe nokuthi utawuphuma unema bacteria so nema virus. Nanobe kunjalo litiko letempilo kulesifundza lisitonge tinkinga tilungisiwe kulesibhedlela. Thina su Department of Health si responsible for ukunika insiza zezempilo. Indaba ze infrastructure ama buildings abelonga ku public works.
kodwa sibone ukuthi angeke sikhone ukuthi silinde upublic works yingakho sizenzele ewethu ama maintenance hub sinama artisans esiwacashile abelonga to the department yiwo lawa afikile ayenza sure ukuthi ayalungisa. Leli tiko liphindze lajanga ngenhlanekela tinsolo tekusolakala kwemithi kule sibhedlela. Libanga lelitse sekuyoba yinfo yakudzala kutakhamuti taseTroya, Matimule, Ramansu, Diekeng nasetindzaweni letitfute ne-Dr. J.S. Moroka eMpumalanga. Loku kulandzela kuvula kwemtholampilo wakanokusho lomusha njengoba le ndzawo beseyide kwasanhlobo. Letakhamuti titsi betiphoceleke kutsi tihambe libanga lelitse kute tithole kulashwa ngekwemphilo. Takhamuti taseTroya, Matimule, Ramansu, Diekeng kanye nakuletinye tindzawo letitfutane tikutfokotele kuvulwa kwemtholampilo lomusha. Takhamuti takulendzawo bese tinesikhatsi tinganamtholampilo lohlangabeta tidzingo tato betisebenzisa lowakhiwa nga-1982. Takhamuti takulendzawo tithi angeke tisahamba libanga lelidze. Ngisizwa kamnandi mama. Kamnandi nisebenze kuhle. Yazi nazivulela ikliniki siyathokoza. Siyabonga ukuthi nisenzele ikliniki enhle kangaka. Kade singena kliniki sihlupheka. Kokunye size sihambe semarabiyane manje sesiyathokoza ukuthi sesine yethu ikliniki enayo yonke into. Netinhlangano temphakatsi tithi tiyajabula kubona imiklamo lefana lena iya etindzaweni letisemaphandleni. Siyajabula kakhulu uma sibona ugovernment whenever abantu bakhala uyadeliver, especially kulezi ndawo ezifana nalezi kuma rural areas. Mvunankulu wesifundza saseMpumalanga Amandla Ndlovu uthi abakagcini kwakha imitholampilo ngalona njengoba basifundza babeka embili timpilo tebantfu. Siyajabula i-department ya health ne-department ya infrastructure ukuthi they are building very good state of the art health institutions. Sizobuya futhi la sizovula ama-clinic. Lo mtholampilo wakanokusho utawusita takhamuti letingetulu kwa 5,000 kanzi kulindzele ukuthi usite abantu abalwa ku-800 ngelilanga. Libambela lelincusa leNigeria kuleli Alexandra J lithi luhlelo lekhanjiswa kwebantfu bakulamanye emave luhamba kahle. Uphindze wathi basebenzisana nalabasemagunyeni bakuleli kuqinisekisa ukuthi bayasitwa labo labafuna kubuyela eNigeria. The process has been going on. We started the repatriation precisely on the 10th of June, you understand? And this has been the fourth, technically the fourth, because there was a very little one we did, which we moved about 66 persons through the South African Airways to Nigeria. But in terms of the large-scale government-sponsored evacuation process, this is the fourth. You understand? And it's still ongoing. We are expecting the last to be on the 10th of July, you know, when we have the 5th batch that will be leaving. So it's been so far so good. And I must also say that we've received cooperation of the South African Home Office as well as South African Police, who are here earlier to screen the applicants, because we work it in conjunction with them based on the series of pre-evacuation meetings that we had at DECO. You understand? So that was when the agreement was reached that we have to do it in conjunction with the South African government, and which we have been doing quite successfully. Nazivakashele timakethe tetimali sitfola kutsi lirandi lehlile nalicatsaniswa nelidola laseMelika. Lama leti tingensimbi yesikhombisa ngesixhosa ongaphuthelwa ke simo selitulu nanto zakhe mathebula ngemva kwetitolo intsamba imali enhlengwane.
Sikubingelele sikwamukele kunasi isimo selitulu kusihla namuhla sibuka kakhulu ke kulindelwa ngolalo muhle kanze ke masibuka sithombe sethu likhombisa ke kubalela cishe ke la even longana kusihla namuhla ngolalo muhle ingci nje akhona lokumbonya ngemafi kakhulu kade mawubuka ke la ikakhulu kade entsholo ngakapa ngolalo muhle kanze ke naselangeni lakusasa lichubeka ke ikhombisa iphuma ke enhlaveni langa kanze ke akhona lawo mathuba emvula lapha ku 30% mawubuka ke la ikakhulu kade etfunzeni lethu ligwini live ngolalo muhle kanjalo nenkungu ikhombisa kuba khona kanze ke masibukela amazinga ekushisa langeni lakusasa masibuka ke la sifunza ke la iGauteng ngolalo muhle mabuka ke la ndzawo lefana nabo Pretoria likhombisa ke kuphola nga 22 kanze ke kuyabanza kusene bo Bronkhortspruit ngaye ke la 1 wehlele ke Springs yofika ke la eVereeniging ngolalo muhle nje kube lapha ku 3 kanze ke sifunza iLimpopo ndzawo lefana ke la nabo Musina lapha ku 23 eThoyandlo iGiyani lipholile nga 22 wehlele Phalaborwa ke Bakersford lapha ku 25 kanze ke Bilabila ngolalo muhle lapha kuye ke la 22 kanze ke sifunza iMpumalanga Tinzawo letfanake la nabo Skukuza lifuthumela nga 27 kuyabanza Carolina nga -1 wehlele la Standerton nga -4 sekunda ngiletinyeze ke tinzawo letibanza kongola lo muhle lipholile ke Mbombela nga 21 kanze ke KwaZulu Natal inzawo letfana nabo Vryhead lapha ku 24 wehlele Mnambithi nga 25 eKokstad lipholile nga 22 kanze ke Durban ngola lo muhle lapha kuye ke la 25 kanze ke sifunze Eastern Cape mabuka ke la inzawo letfana nabo Malitswa lapha ku 17 likhombisa ke kuphola kepha ke kube kubanza ke kuseneleto inzawo letoko wehlele Makhanda nga 21 kanjalo nasegqebeka ngolalo muhle letinye ke indzawo letikhombisa ke la kuphola kanze ke Western Cape mabuka indzawo letfana nabo Fred Ndali lapha ku 22 Beaufort West lapha ku 23 lo shothi lipholile indzawo letoko wehlele kubo George nga 19 kanze ke Cape Town ngolalo muhle lapha kuye ke la 18 kanze ke sinyukele Northern Cape mabuka indzawo letfana nabo Calvinia ke banza ke kuseni ngaye ke la 3 kanze ke Sutherland lithi -4 letinye indzawo ke letibanzawo kanze ke Uppington likhombisa ke kuphola ngolalo muhle kanjalo naseKurumane kuBukimbali ngaye ke la 22 kanze ke iFree State mabuka indzawo letfana nabo Bothaville lapha ku 20 kanze ke kuyawube kubanze kusene Bloemfontein ngaye ke la 2 wehlele ke la eGarepdam ngolalo muhle likhombisa ke kuphola indzawo letoko kanjalo nakubo Ficksburg kuyabanza kubo Bethlehem lapha ku -1 kanze ke la Sisiphetha sibuka ke la asifunza ke iNorthwest ngolalo muhle kanze ke mabuka boToska lapha ku 22 wehlele ke la kubo Vryburg ngolalo muhle kanze ke kubo Rustenburg nitinye ke indzawo letipholile ngolalo muhle angisho ngithi kungako bengikuphathele kona busuku abube ngilobuhle malangeni